Murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze hazwi nk'ikigega cy'ibirayi mu Rwanda, abacuruzi n'abaguzi baravuga ko igiciro cy'ibirayi kuba cyageze hagati y'amafaranga 450 na 500 ari ikibazo gikomeye. Ibirayi mbere twabigurishaga 500, none ubu turi kugurisha 450 kuko kubera harimo ikinyuranyo kubera ko ibirayi byahenze. Ibirayi bidufatiye runini cyane, mbese niyo njyo twebwe twubaha tunakunda, kuko ifasha ibiro gashaho dushimbo abana bararya bagahaga. None ubu ngubu ni ugufata imboga z'amashu tukavangatiranya n'ibishimbo, wabonye kakahunga nako karazamutse umuntu agapfa kurya. Ubu ngubu rwose dufite ikibazo rwose. Umuntu uri kurya ibirayi ni umwe n'umwe, gusa wakorera 1500 kuba ufite abana 3 namba 4 ukagura ibirayi, wagura babona ibirayi bibahagije. Mu mujyi wa Kigali ibirayi byo mu bwoko bwa Kinigi naho ubu byavuye ku mafaranga 400 ku kilo bijya kuri 500 hegereye Nyabugogo mu marembo y'umujyi wa Kigali, aho ibicuruzwa bivuye mu ntara bishyikira. Aha hitaruye ikiro kikaba kigurwa amafaranga ari hagati ya 500 na 600. Iri zamuka ry'igiciro cy'ibirayi abacuruzi bavuga ko ririmo guterwa n'ibura ry'ibirayi ku isoko. Abahinzi babyo basobanura ko impamvu y'iri gabanuka ari ikiguzi cy'inyongeramusaruro cyazamutse. Aba ni Inkotanyi Israel na Tuyishime Janvier. Impamvu ibirayi bihenda byahenze biraterwa n'inyongeramusaruro ihenda. Imiti dutera mu myaka, amafumbire dushyiramo yarahenze cyane. Urabona nka mbere leta bavuga ko dushyiragaho uruhare ku muturage, NPK ku kilo yaguraga 550, ubundi 450, none ubu kilo turakigura 1100 cya NPK. Nk'iki gihe ibirayi guhenda twavuga ko ari ikibazo, amafumbire yarazamutse, imiti irazamuka. Urukubona n'ubu ngubu ubuhanzi bavuga ngo ubushobozi ngo burimo hano ukubona ko budahagije kubera imiti ari ifumbire, cyose byabaye ikibazo ku bahinzi. Nibyo bituma n'ibirayi bizamuka buri munsi. Kugira ngo izamuka ry'igiciro cy'ibirayi rigabanuke, abahinzi basaba ko leta yabafasha ikabunganira ku kiguzi cy'inyongeramusaruro. Nkotanyi Israel na Sibomana Atanazi. Kugira ngo ibintu byongere kugenda neza nuko leta yakora uko ishoboye ikongera ikadufasha ko inyongeramusaruro n'ifumbire byongera gusubira ku giciro cyahozeho mbere cyo hasi n'imiti. Ibyo rero byadufasha abaturage bakongera bakabona ibirayi mu buryo bworoshye kandi bwiza. Icyo leta yakora byibuze, wenda imbuto nubwo ihenze, wenda umuntu yapfa kwishakisha akashakisha pe, ariko noneho ku kibazo cy'ifumbire kuko ntabwo nzi ituruka. Ikibazo cy'ifumbire burigabanyije kuko ikibazo ikoze uburyo bwose, mbona ko ku kibazo cy'ifumbire ikagabanyura no ku muti, wenda abandi umuntu yapfa kurwanya. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yaherukaga gutangaza ibiciro bishya by'inyongeramusaruro mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Iyi minisiteri isobanura ko leta yunganiye abahinzi aho ku ifumbire imwe n'imwe ubwunganizi buri ku kigero cya 42% by'icyakabaye ikiguzi cy'ifumbire kuko yahenze ku isoko mpuzamahanga bivuye ku ntambara yo muri Ukraine. Radio Ijwi ry'Amerika ubwo yegeraga Minisiteri y'Ubuhinzi kugira ngo igire ikivuga kuri iki kibazo kizamuka ry'ibiciro by'ibirayi, umuvugizi wa Eugene Kwibuka yayeretse inyandiko igaragaza ko ari itsinda riyobowe na Minisiteri y'Ubucuruzi ifatanije na Minisiteri y'Ubuhinzi kugira ngo harebwe niba iri zamuka ry'ibiciro by'ibirayi rya hato na hato nta zindi mpamvu ziri kuritera ziyongera ku biciro by'inyongeramusaruro n'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Jean Baptiste Micomyiza, Ijwi ry'Amerika i Kigali.